dođe i kaže da je ovo njegova međa, taj je uzurpator, taj je došao da osvaja, tog imate prava da ubijete kao kjera pored Karabe, jer je došao na tužbu. Ovo je najjače ustaško uporište. Kad padne Vukovar, ustaše nemaju šansi da spasu ni Osijek, ni Vinkovce. Naše snage nema šta da zaustavi. Vukovar je ta ključna tačka koju treba probiti. Rade 15.000 preživjelih odraslih osoba iz 2000 djece polako ulaze u svoju završnu. Slika Vukovara u 22. satu 87. dana ostaće svjedocima ovog vremena zauvijek u sjećanju, a vetinski prizori nižu se do beskraja, miris paljevine, ruševine i jeziva tišina. I zato zamoljavam svu gospodu iz međunarodnih zajednica, posebno iz Međunarodnog Crvenog krsta i svu gospodu novinare, da nas puste da radimo svoj posao. Su ubice i kasapi. Leste dole više, samo nemamo što da razgovaramo.
za njih uputimo molitvu kako bi Gospodin, ako je bilo što na njima ostalo, oprostio im, a nama dao snage da i dalje svijetlimo. Ovaj križ što iza nas ovdje velebno stoji, postaviše nam i odoše. A kad su ga postavljali, rekoh, a mi križeva u Vukovaru toliko da ih više i nositi čovjek ne može. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Braćo i sestre, sabrali smo se. Ko ne uputu? Može. Kada je poginuo? 91. A nađen je sad prije 3 tjedna, 4. Sad ovo je zadnje? Predzadnje je zadnje. A vi ste Vukovarka? Da. Jel živite sad u Vukovaru? Ne živimo. Gdje ste? U okolici Zagreba. Još smo izbjegli su. Prognaničko. Hoćete se vratiti? Pa ne znamo, iskreno rečeno. Ne možemo se vratiti kad nemamo gdje. Nemate kuću, stan, Ne, sve to je sve porušeno, uništeno. Za čega god primiš se, nemaš pravo na ovo, nemaš pravo na ono. Teško jako. Imam djecu. Ima nade, ali vam velim, kad vam vlast ne dozvoljava, nemate pravo na obnovu, nemate pravo na ovo, nemate pravo, za čega se god potegne sada u ovom sistemu, nemate pravo. Ja imam 2 ćerke na fakultete, jedna u Opatiji, jedna u Zagrebu i onda gdje da ih dovedem? To je to. Tako da, svi mi u vojsci redovnoj. 10 godina smo tražili ga, našli smo ga, hvala dragom Bogu. Sad bar znam gdje je. Ne, ja sam bio civilna zaštita. Civilna zaštita, nosio vodu i pravio gdje se može kuvati, gdje se može, tako je, odao po ulicama gdje se zlo desilo. Tamo sam otišao, vidio sam dobrog prijatelja Hećimovića Milana, mrtvoga. Njega sam kroz vatru iznio i 2 metka kraj noga su mi udarila i ja se klonio za bednem i ostao živ. A on su kolicima izvrnuo i ja opet ostao živ, ošao u logor, izašao iz logora. Gdje si bio u logoru? U Mitrovici. U Sremskoj Mitrovici sam bio. Dobar dan. Radi se. Radi se. Pomalo. A nova kuća? Nova kuća. Obnova ju je napravila. Sad još malo proširujemo. Pod kraj smo 2001. Kako tek sad radi? Ne znam. Još i to dobro.
Zadovoljan sam pa i sad. U Kumrovu sam 8 godina namirio. 9. godine, čim mi je se pružila prilika, vratio sam se u privatni stan i nastavio sa poslom raščišćavanjem. Velik posao napravio u privatnom stanu sa stanu i još i danas nije mi kuća gotova. Oko 800 kuna me košta režije, sve skupa kad se računa to me košta, a ima mirovinu 1100 kuna. Ali opet se tješim s otim što sam ja postigao sa svojim radom veću vrijednost nego sam režije platio. Veću vrijednost sam postigao. Ko živi u ti supruga? Molim? Ja i baka. Ja i baka, čeri, povodate, to sve različno, rasterano. Nema, tačno. Gdje si bio za vrijeme rata? A bio sam tu u Vukovaru na Mitnici. Poslije pada grada sam bio u logoru. U Sremskoj Mitrovici. 9 mjeseci. Ali dobro, to je prošlo, to je iza nas. Sad treba vratiti se i živjeti ovdje. Gospodine dragi, ne znate ko ste, treba zasukati rukave i u Slavoniji ne smije biti gladan niko. Samo treba rukave za. To je rekao i nekadašnji Tito, to je rekao i naš Franjo Tuđman. Treba zasukati rukave i lad se posla i bit će sve. Bez obzira koja to nacija bila. Nema džaba nigdje, samo se treba raditi. Evo tu radimo, sad svi skupa. Rade i Hrvati, i Srbi, i svi. Ljudi radi. Niko nikog ne dira, niko nikog ne izaziva. Molim, tako mora biti. Jer tu su narodi vijekovima živjeli miješano i živit će i dalje. Misliš li nakon svega što si prošao da je moguće? A šta? Je, moguće. Moguće. To je teško, ali moguće. Nema druge. Svi oni koji su ostali tu, oni su slobodno ostali. Ne osjećaju se krivi, oni su ljudi ostali. A ono što ima putra na glavi, to je ošlo. Čuo sam da se mladež ne zna da su podredeni u Vukovaru, da postoje hrvatski i srpski kafići. Je li to istina? Je, istina je. A bolje i tako nego da ima sukoba. Ali se događali sukobi, ne znam. A sve manje i manje. A ima i policija više nego nas. Misliš da vrijeme pomalo briše ili jednostavno tako to treba? Pa vrijeme čini svoje. Hrvato! Televizija, ekipa idu potrebno ne zatim što. Ekipa TV. Evo, tu sam ja. Imam obitelj. U Zagrebu su. Vratit ćemo se na proljeće unutra. U kuću. Znači tek u proljeće definitivno. Tek u proljeće, da. Kad mi grad dovede vodu i kanalizaciju. Ovo smo inače sad na Mitnici legendarno, jel? Da, na legendarnoj Mitnici. A više i nije legendarno. Pa zato što simbol hrvatskog otpora i neovisnosti je sad simbol, eto, čega? Zaboravljenosti. Molim? Ne bojiš se zime? 77 godina, ali još sam... Jedino malo si nagluh, jel? 96% sam. Jel to od granata? Od svašta, od tutnjave. Od matletiranja. Ruke na leđa, glavu dole i onaj šum te uzme na daret. Kad onaj šum projde ti osjetiš da ne čuješ. Da. Moj Jure, još jedan put živi. Ajde Bog, Sretno Bog. Nema problema, čovjek se dok je živ boriti za život i mora. Ali ne treba se uzdati samo da mu je kriva država, da ti malo zapljuni pa i ti stvori nešto. Ne može država ljudi ne puva, svakog rata je bila ruševina i ljudi su morali raditi. A danas to, eno još po hotelima i to sve skupa na tuđim jaslama živu. A može da se vrati.
Čujte, mogu platiti, ali imam sina koji studira u Rijeci. To je strašno teško. Sad su ukinuli, on ima 19 godina, ukinuli su mu dječji doplatak. Je vam suprug zaposlen? Nije. Nije. Trenutno nije, nadam se da će biti. To je razvojačeni branitelj možda ili ne? Ne, nego je ostao bez posla. A od kada ste vi u bolnici? Ja radim već 22 godine u bolnici, a prije 3 godine, 3,5 godine sam se vratila. Bili ste u progonstvu? Bila sam u progonstvu, da, u Rijeci. I mogu vam reći da mi je žao što sam se vratila, samo nisam imala uvjete ostati tamo, jer da sam imala nekakav stalni posao, sigurno se ne bi vratila. Sami smo obnavljali kuću. Nismo imali pravo na obnovu, a stan je useljen. Nismo stan mogli dobiti. Ko je u vašem stanu? Pa nekakva gospođa koja ima svoj stan, koja nije zainteresirana da izađe. Ona neće iz vašega, ima svoj? Ima svoj. I tako da ćemo mi taj stan vjerovatno izgubiti, a krediti su ostali, znate. Oni će se narednih 10 godina otplaćivati. To je jako, jako teško. Bez toga smo mogli proći. Mogla sam biti podstanar u Rijeci i bar bi se preživljavalo ovako. I ovako se preživljava? Ovako se jako teško preživljava. Sad tu svoju kuću koju smo obnavljali, mi smo praktički 2 puta platili, a tako, svakakvih ima. Recite mi, šteta je mladi ljudi, pa evo, ni vi niste zato da ostanete u Vukovaru. Zašto to? Čujte, ja sam u Vukovaru zato što sam vezana poslom. Radila sam i prije u bolnici, dobila bi otkaz. A ja imam 45 godina, u mojim godinama je teško dobiti negdje posao, to vam je jasno. Svako pita koliko imate godina, ako imaš preko 30, a da ne pričamo blizu 50. A inače, sin mi studira u Rijeci i ja se toplo nadam da će tamo i ostati. Stariji mi je u Francuskoj već 2 godine. Radi. Ovdje nema posla, mislim, to je osnovni problem, nema posla. Ne radi Borovo, ne radi Vupik, ne radi Vuteks. Gdje će se mladi ljudi zaposliti? Kako se zvala prije ulica? Naša. Evo gdje vi živite. Bratstvo jedinstvo. Pa onda? Pa onda su sada je preneli kao Đakovački. A mi vidimo tu piše Svetog Leopolda. Evo sad su opet promenili ovo. A evo tu još nisu ništa stavili, gore nisu još ništa nigdje stavili. Kaže pošta da mu je teško se snaći. Pa da, pa ne zna još ništa. Poštovanje Luka. Kažem, nije se lako snaći. Nove kuće, novi brojevi. Ha, čujte, svaki dan i nema frke, živ čovjek se nauči. A koliko se vratilo ljudi po prilici? Pa ovaj dio mitnice što nosim, recimo, po mojoj procjeni negdje do 85% možda. Kad kažem, mislim na objekte. Sad o ljudima to je druga stvar, jel? Da li se vratila kompletno obitelj ili se vratila samo dio i ostalo, jel? Pa, kako živim? Ko nas pita? Ko radi u državnim ustanovama ima plaću kako tako, ako ne radi, ostali možete se slikati. Mirovine i, jel? A vidite, same privrede nema i ostalog nema i šta sad. Kad sam se vratio ovamo, isto, onaj koji ima bar iole neka primanja ili mirovinu ili uposlenje, taj može da živi. A ovo kad dođete na tržnicu, onda vidite samo šverc radi, ljudi žive od šverca koji nisu uposleni, koji nemaju prihoda. Ja sam 11. u Vukovaru još bio ranjen, a 18.11. smo izašli iz Vukovara, onda smo protjerani. Onaj ko nije imao 3 čiste da čeka povratak, oni kojima je načinio zlo, taj je otišao. A onaj ko ima osjećaj da nema odgovornost prema nikome, taj je ostao i taj pruža ruku i Bog i zdravo i dobar dan i kako god hoćete, nema razlike nikakve. Pa družimo se ono, ovako, nekad. Mislim, nije problem. Nema baš nekih
Ne gleda se baš puno, ali ono po kafićima se vide razlike. Zna se koji je hrvatski, koji je srpski. Kraj Dunava imala ne muke, Vukovar je izdržao muke. To je bilo 91. kad su muke izdržale muke. I kraj Dunava imale ne muke, Vukovar je izdržao muke. Pa kaže, mržnje nema. To je po meni umetna stvar. Recimo ovdje u tebe se svira normalna glazba, televizor je neutralan, možemo reći, jer nijedno. Zbog čega se to napravi? Pa upravo zato da ne bi dolazilo do nekih raskola, to je ono što je po meni najpametnije u gradu, da se pušta jedna muzika, mi puštamo otvoreni radio, nema kaseta, CD-a da se može naručivati. Isto tako na televizoru, samo satelitska, MTV ili Eurosport, da ne bi bilo prebacivanja jednog kanala drugog, navijanja i tako. Znači, ako ne tražimo probleme, neće ih ni biti. Jer uz čašicu može se desiti. Izbjegavamo sve moguće probleme i nema ih. Ti vjeruješ u budućnost u Vukovaru? Pa, ako ovako nastavi samo da se obnavljaju kuće, a ništa drugo, ne. Ako mladi odu, neće se ni vratiti više. Ako se snađu dalje, što bi dolazili. Želja mi jeste da ovaj grad bude kao i pre, ne čine grad kuće, nego ljudi čine ovaj grad. A njih je malo i vidit ćemo. Ja tu živim već, ja idem tu u školu. Tako da, mislim, ja sam ovdje već godinu dana. Godinu dana kako ste ponovno vratili? Da. S roditeljima živiš? Da, s roditeljima i s sestrom. Mislim, ovdje života nema nekog posebnog, ali nađemo mjesta. Veže me to što su roditelji tu, što su se oni vratili, ali ja ne vidim tu baš nekog života i meni je želja otići na neko treće mjesto ili ostati u Zagrebu ili otići negdje dalje. Jer mislim da ovdje nema života, a kako je krenulo neće skoro niti biti. A poslije studija bi se vratila u Vukovar, jer mislim da Vukovaru treba pomoć danas. Trebaju se mladi ljudi vraćati, a u zadnje vrijeme se događa obrnuto. Nitko se ne želi vratiti, a ja se želim vratiti. I raditi tu. Koji su razlozi potom da se neće mladi vraćati? Pa neće se vraćati zato što uvjeti nisu dovoljno dobri. Kao prvo, eto, ta zaposlenja. Slabo se može posao naći. Ja sam provela 10 prekrasnih godina u Vukovaru, koji se jako malo sjećam, ali isto tako sam provela 10 prekrasnih godina u prognaništvu u Međimurju i to mi je ostalo u divnom sjećanju. Ja tamo imam prve prijatelje, baš prave prijatelje. Ovdje je sad još uvijek upoznavanje, mi se nalazimo nakon 10 godina. U biti je jako tužno kada ti se ne sjećaš prijatelja s kojim si sjedio u razredu, a puno ljudi je zaboravilo. Ja osobno se nisam sjećala 10. susjeda. Može se reći da vi prepoznajete ponovno i grad i prijatelje? Učimo sve iz početka kao da smo tek sad rođeni.
Oni koji su duže tu, oni su se već snašli, prihvatili ovaj život takav kakav je, a nama koji dolazimo iz drugih gradova, koji znamo drugi život, recimo u Zagrebu, gdje ima puno više aktivnosti za mlade ovdje, možeš otići u kino i eventualno u te kafiće, a recimo kazalište, pogledati koju izložbu, to je prava rijetkost. Što studiraš, rekao si? Novinarstvo. Novinarstvo? A bi li mogla naći da postoje što nešto? Pa sad ne znam šta ja, za izbor mi je slab. Eventualno na radiju ili u novine ovdje Vukovarske, to je slabo. Ali ništa mi drugo ne preostaje. Koja si? Druga. Ajde, imaš još vremena da razmišljaš? Pa imam normalno, niko ne zna šta će se dogoditi za 2 godine. Ali želja mi je vratiti se. Onaj ko je nekoga izgubio sigurno neće u život neki s njima. Ne vjerujem. Ne vjerujem, jer to su mjesta, odlaze na različita mjesta, oni, na različita mi. Nemamo zajedničke kafiće, ništa nemamo zajedničko. Ja sam Dejan Poštić, predsjednik nevladine neprofitne udruge mirovne grupe Mladih Dunav, u čijim se prostorijama trenutno nalazimo. Grupa je osnovana 1995. godine sa glavnim ciljem asistiranja u procesu mirne reintegracije Podunavlja u Republiku Hrvatsku. Glavni cilj nam je tada bio spajati ljude koji su bili razdvojeni, znači srpske i hrvatske nacionalnosti dugi niz godina. To smo radili na način da bismo ih jednostavno doveli u tadašnje naše prostorije i oni bi se onda sreli i pričali, komunicirali. Pa rezultati, pa evo vidite, napokon imamo svoje prostorije koje nam nisu gradske vlasti dodijelile, nego smo sami pronašli sponzore, donatore i uspjeli smo se izboriti, znači da imamo svoj prostor, da imamo svoje aktivnosti, projekte kroz koje uvijek promovišemo toleranciju, kulturu nenasilja, pomirenje, volontarizam i aktivizam između mladih. Grupa ima 8 aktivnih članova i oko 80-ak mladih volontera od 14 do 27 godina koji se nalaze svakodnevno u ovim prostorijama i glavni cilj nam je zabavljati se. Znači, pokušati zaboraviti onu prošlost i gledati više u budućnost. Teško. Mislim, primjer je ova organizacija, mi smo ovdje mešani. Znači ima nas i Srba i Hrvata, bilo nas je i Rusina i svih nas je baš bilo i Austrijanaca, imamo i svega, ali ja ne znam koliko ste upoznati sa situacijom da je ovdje sve podeljeno. Počevši od vrtića pa do srednje škole i lokala i diskoteka, znači sve je podeljeno. Hrvatsko, srpsko. I to je sve onda pitanje, ja mislim, lokalne vlasti i zajednice u kojoj mi živimo. Znači, da njima malo više stalo do toga, oni ne bi pravili tu odvojenost. Onako ja to tako gledam, mislim, ako su vrtići, djeca od 2-3 godine koja nisu rat ni preživjela ni ništa, ako oni već idu u odvojene vrtiće, onda... Budućnost Vukovara pa je jedan veliki oprost jedni prema drugima i puno više komunikacije između ljudi i veća otvorenost prije svega lokalnih vlasti prema ljudima. Sama ta decentralizacija koja je počela u Hrvatskoj se opet završava na gradskoj samoupravi. Posebno znamo da u gradu Vukovaru se uvijek gradske vlasti u zadnje vrijeme igraju na nacionalizam. Znači same već one dijele ljude na Srbe i Hrvate. I to zaista opet kažem, nema nikakvu budućnost. A niko se nije našao toliko pametan iz tih gradskih vlasti, ispred crkvenih ustanova, ispred društvenih ustanova, da organizira jedan skup gdje će pozvati sve ljude i reći ok, sad smo tu, pa sad moramo nekako dalje zajedno. Gdje si ti bila za vrijeme rata? Niste bili tu kada je pucalo jako? Ne, ja sam bila u Vojvodini. Gdje si ti, Ivane, bila? Ja sam bio ovdje do početka rata dok Vukovar nije pao. I onda sam, protjeran i onda sam bio, po Zagrebu, Rijeci, Lovranu, Vinkovcima, tako.
Ti si Hrvat? Da. Evo, dobro se slažete, kako to nije masovnije? Ja mislim da to sve ide od roditelja. Kako ne zna roditelj kaj je svoj djecu. Jer ako ne znam, roditelj se tu, ne znam, bune se, ne znam, kao kako se može igrati Hrvat sa Srbinom ili obrnuto. I tako će dijete početi poslije reagirati samo. Ide se u odvojene škole i mislim kako će onda dijete iz odvojene škole ponesti neke prijatelje, ne znam, iz srpske škole recimo, a djeca kod djeca, ne znam, imaju svoje prijatelje, iz hrvatske škola i koji svaka djeca idu se tući i igrati se, idu se tući i sa Srbima i ne znam, sa ljudima druge vjere u stvari. Ja znam iz svog osobnog života da, ne da mogu, nego da je to super. Svaki korak kad napravite i kad god upoznam nekoga druge nacionalnosti, mada nikad ne gledam na to, ali živim u takvoj sredini gdje ljudi uvijek gledaju na to. To me čini sretnim, zato što, mislim, bolji sam nego ostali. Uspio sam napraviti taj korak i razbiti taj led. Jesi ti izgubio koga? Da, otac. Otac ti pogled? Da. Nestaje još uvijek to. On se vodi među još ovih 740 nestalih. Da. Ali mislim da s tim nema nikakvih problema. Ljudi me ne gledaju čudno, ne znam što, ne znam, Hrvat u organizaciji, što ilazim po srpskim kafićima i ne znam, i cura mi Srpkinja. Imao sam tu sreću da mi nije niko nastradao u ratu, ali smo, čitava moja porodica prošla svu tu strahotu. Prije sam živio u Rijeci, iz miješanog sam braka, mama mi je Slovenka, tata mi je Srbina, živim u Hrvatskoj i nikad nikom nisam bio u principu dobar, osim onim prijateljima koji su me poznavali dobro. Pa sve to dođe i prođe i uvijek ono ide dan za danom. I treba jednostavno samo se opustiti u život, zato što imamo samo taj jedan život. Meni mama još financira, da. Stvarno ne znam, nemam posla. Čekam plaću od ovih dana, ali knjigu hoće nešto da uplati. Ali nema pare. Većina omladine izlazi s parama koje im roditelji daju, jer ovdje je jako velika nezaposlenost, posebno za mlade ljude. I tako da svi onda idu u inostranstvo da rade, pretežno po Švicarskoj i po Austriji i Njemačkoj. Dok i to traje? Dok i to traje, a većina ih je ošla u Englesku ili u Norvešku, Kanadu ili Australiju. Neki su dobili zaljeničke vize, a neki su ošli na Aziju ili žive tamo već 2 godine. Navodno je jako narkomanija prodrla u Vukovar, da ima droge dosta. Ima to. Ima i svugdje, ali ovdje najviše, ne znam zašto. Zato što, ne znam, ljudi se traže, ne znam, spas po kafićima i vani, pošto ne znam. Tako je svugdje, ali ovdje, ne znam, baš loše ima svega to. Ja mislim da je to sve krenulo radi dosade. Šta se troši? Troši se. Ako nešto pod hitno ne poduzmemo, Vukovar će biti samo ime, neće biti grad. Ona stara rečenica, puno puta u medijima je da nakon 5-6 sati poslije podne u Vukovaru samo psi i mačke šetaju. Ajde malo.